Ha? Saan? Oh. Oh. Abi, dinosaur. Oh, dinosaur. Paling dinosaur. Oh, dinosaur. Abi, dinosaur oh. Ay, picturean ko kayo dyan. Babe, dito lang.
Dito, dito. Uy, dinosaur. Ali. Dali ka na, patalag na yan. Problem mo. Totoo, dinosaur, dinosaur. Yay! Adobo na natin ha. Eat na natin yan ha. Wow, ay baby. Baby oh. Baby. Wow. Wow. Bulaga. Wow. Kanina nagyayabang, nag-dinosaur siya sa labas. Ngayon nakapasok na sa loob. Medyo takot na takot siya. Yan. Yes. Takot din siya. Oh, yun. Ayun din oh. Ali oh. Ali oh. Ayun. Ito. Ito oh. Mesha cute. Hey, good. Good. Ay, baby, si ganda mo na. Oo nga. Pwede mo kalapun. Isa mo si Ali. Oh, baby dinosaur. Baby dinosaur. Beaver head. Ano? Nakatakot, ano? Adobo na natin to. Pwede lang adobo to. Ha? Adobo? Gusto mo? Anak, ano? Wow! Ay, ayun. Ali, huwag kang matakot. Yan yung ulam natin ngayong gabi. Kaya adobo natin. Kumaingay. Adobo natin yan. Huwag mo bakit na. Ayan. Adobo natin ha. Kaya mo siya. Mamaya papanoorin niya mga yan. Pagtanda mo ha, panoorin mo yan ha. Ano lang, yaya mo isa nagda-dinosaur ngayon. Pero pa daw dyan? Dito na, daan mo siya doon. Ay, ito pala. Hindi ko nakita.
Oh, babe. Picture ako kayo dyan. Ay, sige po, sige po. Sige lang po. Meron pa? Oh. Meron pa dyan? Wow! Meron dyan? Meron pa pala dito. Bye-bye. Wait lang. Ayaw mo dyan? Tara. Ayaw niya talaga. Ayaw mo na talaga. Bye bye! Saan? Wala na yan. Wait doon oh. Wait, doon sa egg. Ayaw mo? Tika! Na? Oli! Dali. Malaki. Malaki. 1.5 pala yung malaki. Kulit lang. Pala. Sabihin ka nila tinuturo mo. Ate. Yan na lang ha. Sige, yan na lang. Yan natin. Ate. Picture natin si Ali dun oh. Ayun, si Dino. Si Dino doon. Go. Dinosaur. Wala pa po pizza. Pipapos ka dinosaur. Eh, paano away mo din dinosaur? Papos siya. Mukha mo.
ikaw, kiss mo daw. Ayaw niya. Hindi mo kaya. Oh, paano daw yung dinosaur? Sige.